Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkaderong gaya sendiri na pikir tentang simba si Wama. Sebagai simba na kita dalam benar sumiatan. Sebagai aira yang pasal sudah bernebu pilih Allah sama ini ada. Mau tanam di mana pakai kelas. Ya kata orang nak bertanam kudu timat. Nah, kalau dia mau pakai kelas nak bergerak lagi, kalau orang dia nak tanam cek ke orang. Akhirnya mana pakai kelas tanam, nak yang orang kita saja nama pipi ini orang. Lagi mata tarik nama seorang orang. Panita, alam tanam amat berkian kuberas. Lagi kaya nak pilih itu, lagi ni pikir uang berbutan. Bukan rupiah berbutan ini yang kita. Nah, ayah bumi Arab tahu Nabi Hasan tahu Sabaitullah. Kenapa kebelau nadi kita haji? Nabi kemudian nama tahu saat Rasulullah Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jaza ila al-jannah. Sunai haji tiap mana Nabi nabala sia na inu tabusu surga. Berpenawatu Nabi natiyina man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummu. Satawa me haji. Nah, mada unang putu waktu sa di mga pipi agi putu kasuya apa magenta apa mukun. Ya muta apa maninta. Mana malimpiyon yan sunay hajiyan. Nambuling na lagi ibu ubu penini kota dan sanin-saninnya. Gina na mga balasan na punsay no mga say. Wait na diran ko say na nabala mo na sumyoro na mabugir sana. Kabenda waya punek sa Pilipinas na 1,000 na mabiyan ke 30 at 5 negariye. Bukay niya ako. Ngayon, nakagiyang panganero na di mga pangikilas sumumi. Kagumian at sawalay na timpang din suniat yan. Kaya peniniatan sa ganyan ay yung nakajulutan mabuta-buta. Ay yung namiyawatan yung dia man asili na nasira na magariari na yung dumangan na yung sina na inipanan doyo. So kung namiyadis, dito makalusong suniatan. Namiyaw mga roman na isapin ka sa kanay kaya na bubwede na yung rutan nakasahik na sahik ayah mempunyai niya na pangalaba. Kaya ad na bagi namin kung mga arke mga jema. Na ad na pito ni Rama sa gina punyai na may kakagi sa tanong kumunitan. Oan. Ani rawa na mga sa kaya arap niya na dumani ka pilabero. Kenapa ya arap niya na dumani ka talima umega di jema niya. Na saula na ikakaduntan rosa Madina ang sa Makkah ada langit kabayo sa ikut jemayan. Ay kung mapapuniran na may napunensiran. Ayaw mo yung pinuangan na doon na kapakasukang na sumasyon na mataksunan. Kenapa kita tarima sunega kita pumasok na hindi kami tugaw o kapakasukang yan natin tugaw. Na sumanga amala tugaw lang sa Mina, sa Musdalifah. Lagi dah mutaharotan. Lagi dah butuh kaum sa Arabah. Agin na ni tipu na gani na minigire yung tadi. So ay mana niyan na ay kailangan ng na sumap niya. Alay deh, jadi kali ini terima tuh kami talang ulawan ng mga nay. Na batang siguro yung tabu bayar to. Karena bago muntugas sa ginawa yung matigang na niya kapil niya wasay. Okay. Na pagsiguro na siya ramparaw ko taso giyuma ako polo. Ngayon, na meron masay kalong sa dini kasi minarnan kabali. Ende ayat na mala inisika na manubang puno abubayan sa anak ko ron gelay. Kabalo pagilya sumabili sa mga saykay na gira.
Nasa kanimina kamay ito. Ebu bergerak mo, nasa lang ito kasukaya. Ebu bergerak mo, naginang biyang mapuntan na araw mo, yan, biyang kasukaya. Ngayon, nagbuha hidang baka ng dosar mo. Pagkailan na sa kami ang mga pasad sa Madina, nakapagkira na hirang binanta sa Madina na murad na luta. Tapos siya dyan na balik sa Madina, kapag nagpulito mo, niya kabalik mo. Yan siya ko nagbuha-buha sa mga kadalita sa magawa at tansuin ng Rasulullah. Naayara pa ano naman, ramunan yung buo. Kapag bisita ko sa kubaw nabi, hindi nga ileta sa mga kubaw nabi na niya buha. Hindi nga dua arapan. Nalagi na nga harapan sa diyan hindi ka pamusta. Benar-benar kasi ko na nanirawan ang mga tsatra na alin na di nga gusto yung talaga at pangapitan na kasi na umatay ka mababaw lagi sunod nila Yesus. Nakuha na naman yung talaga natin manapatid sa alin na tapo mo sunda lang kita kita tayo pumamagin ng gubernador hindi sunda lang. Na ay harap ang nun na suwilwar na namin pumubay. Gitu, tidak ada kumanera atau masuk ada dia memang kontrani atau dia. Saulan nakatatapo biro na ayaw pinakaminus na bulit sunay gani. Namanya kasama magabigas, yang kasama simbuyang, yang kasama diakat, atau dia bululan yang sama mga kapanayaan, yang kasama pusang, yang kasama makipamabutan, adi yung utang-utang din nasa ulan, nasa mamanaik, nasa utang-utang na rusiran di sibuyan ng buta, yung nasisa po na biyaga po na yung magululong na sigaw ulit, kamalay lawas. Oy, nagit ko suka tergira mamanaik ka, sisika sabay ito ka, nasa lawa di ka di bululan, ano ito kisindito? Nasi ko nutan na kage, nutan na sa kaso ya tabita. Nutan na sa lagi mo tadi maninggu. Naging gaya kap na haji na lagi na iwa pusa. Lagi na iwa simbe ya pilih ang ka ko ay mana mabekar na yan ang warna ako kunya. Ya pilih kay mam na di ko rumah di mam. Nakagi di ko rumah di mam na tawon mam na teri na sampai ni take di ba di mata man saba batang. Di mata o simbe ang ko ni pululan yan ang may kalisindi. Na mata-mata na gilga yung mga marana. At yung kapatawag mga sin. Na igirami ako mga miro na madaglag yung mga nakiro. Ino ka man dapat na putumang diwa sa kasunti. Nabami ni mga tataw. Na tigang nasliyo ko kataw niyo na naino ko na ako man ang tanong. Na maganda kami sa kasuntian. Na may kami dinidika pa. Dinidika po. Napakali. At bigyan na ako magawin napakali. Na may pun bunyi di pangadi na makatatantang untuk ada jemaah namanya tiga bila mas kira bekas berarti 40 orang nah kaya ko diburu di tiga pangadi na duro kinamatan na udah orang semua orang na din terima na sambuyan kaya kata orang na persudian di kasudian dia harus tahu subuyan kaya dia siya antara pagkasuntan sa masida pagkaulutan wema. Na numi kusume na maswa kay wiling na lumilin tayo warna niya. Na bagilan ni tapikan na isinita mo na niya pala mo sa sa isa ko. Kaya ito rin ako ni si Wigira lagi dari yang ada nanti ano kita taruh semua ada tahu na yan pero dalam yan ako mapus na ngi das na di mo mapude. Karena kita tuh masih kadiran ko sila pude tagi. Jadi kalau gunan kapag ya tarang-tarang. Ora na. Na ini mapikiran na bendingan na setan. Berdasarkan Allah samnya ada dalam apia, kaya ako kepada teman niyo. Ang kaya di mga tayo to akal kali pagpakikiran tamo sakit lagi ngaya kali itu. Apakah benar pikiran ni Allah na bubawin mo Allah? Apa itu mga timbangan na mga pipiat timbangan Allah sa mga Allah. Yang kaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhan ang kano, kaya mabugayan mo sa tubuh. Ayat itu dalam perkara nasihat wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai jadi itu biar kan Nabi. Biar dia Nabi mana? Nasihat mengilir itu biar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sadar kan pulang ayat itu pulang? Nanti kedua kan dia Nabi Mabrah Rasul. Yang mana itu lah si pun ko terlalu ia dapat wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya nabu putu nagi putu wakasakit. Dia putu kita nama sakaratan maut. Kira sakaratan maut. Nah ayah Nabi rahimahullah taala nabda asaulan akan dia sehingga sakitnya kesakaratan maut. Sakaratan maut yang panarikan nol nabu puji bernama berputar taniawannya dan dina maratan dia manusia kan kenal.
Kajian ka ya sakarat na benar ya ti Rasulullah biar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ibu kita yang mengkawin. Terlalu ada berkau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempusu lagi untuk sakarat. Yang kutu aku benar salawasian, yang kutu aku bertiron, yang kutu ada getarnya apa nangan, yang kutu atau ini ada parunian. Jadi itu sakarat. Maka dia pun nama kumpul tadi untuk orang berdahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah kumakali lipto na begitu pa ayat temu ani orang semua karomah. Nanti niwiran semua karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata wani wa yang ada karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabul wabu. Dengan roh. Pirminian namanya. Rasulullah namanya pangarumannya nasa pulau bisa. Nasa pulau telung subuh katau air ibu pangarumannya. Wah itu so tidak kemilikan utama. So isaw naron minggu watak. So Khadijah tu bintu Khuwailid naron tu bintu Rota sunadi. Dua kata mama, empat kata bubai. Ya kau wataya nama mana sokasi mayang putu aman ya pikiran Nabi nasu Abdul Qasim. Jika dua wataya nasu Abdullah ini sangainian kuamayan nasu Abdullah. Mana sunat asyama kan putu mereka nak kota nak putu ayam mga wataya nama babay nasu Ruqayyah Ummi Kalthum apalak palayanan niya pangarumao Uthman ibn Affan yang akan pasungguh. Ya tayo si Ruqayyah Ruwanian yang pangarumahan Ummi Kalthum, yang pangarumahan yang masuk Ummi Kalthum. Ikatlo awataya na bugoy na so Zainab, ang yang pangarumo Abil As, at Rijin Binsan. Ay kapatawataw Rasulullah bugoy na so Fatima, ang yang pangarumo Rijin Binsan ng Nabi Aswali radiyallahu ta'ala anhu. Na ayay kami ito, ini ko taon Nabi na sini ini ko ta Umari al-Ittiyah as Ibrahim. Pintu-pintu ini ko taon Nabi na pala-pala yang awafat ko pa ito iyan sumama mo kaya po niya kapag-ito sa miyatin na sumawata iyan mga bulo. Yung ka na namin ang pangarong Nabi na ayaw po amiyaw na umawafat na dulugo kata. So Khadijah ada din ayah buka rumah Nabi sangkut oras ayah patay niya. Sudah patay niya na niya mga rumah sa Nabi. Namin ito kumpuman namanya tayo budak berkapat tayo Nabi Zainab na sumakali biro na pala sa niya sa kaya oras ako ituloy sa wakapot tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa dia buka oras na magalang sumagaan na niya katingo sumakaraw Nabi. Kakak ayah ini dia Nabi kumakaroon niya nasa niya kap niya hadir karon na niya utang ito tuisun at kita ng pamisitaan na ito'y wala yung Nabi yung butaw na niya. Dia utang mimbar adita ng pamisitaan na dia butaw akilidiyan na ito'y wala yung Nabi na makalilipit roos ng mga wala yung dia butaw mga makalilipit na mga wala yung mga karmo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kanya naman timo-timo-siran na kapapantagan ang tunay na anuman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung sa karuman niya na sumaymuna. Nang kanyaman timo-timo sa mga karuman niya, amay ito anika paranto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa puto pananakong putang puto kasakit ang magbigan niya. Nabiyagagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baliurahan di pagigilin hay mga karuman ko. Asya ko mapanisakit kung pala rin niya wa Aisha radhiyallahu anha. Kakaya sunabi na pintu mana namatayan sa karuman niya. Minsan penmadakli karuma na ayat itu Zainab na sukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makasimbayan sa suku. Nanimilan niya sumasok batian na pamanutulan niya sinasama abipya. Na maliw sa masjid na giyang kutwalang manawala yung karuman niya na nililiw sa masjid na pala niya pinkuutan ay pag-isiya ng mapipya ginawa niya kung na ikailangan niya. O yan napusan niya ano man niya nun naroon kita naman bitiyaray siran
na may man kapsumbayangan sa asar na dito din ipaparanay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah kating belian na dito din mga karumanian di berkaitan sabab kainan na lukat tayan sa lerupa. Kasi sa oras na biyangan kung mga karumanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga karumahan na baka di pagiyo, bakor ka di makon, ay man tuwatan ko ako kapapasangan. Nasiya ko niyo isi ko wala yung Aisha radhiyallahu anha. Nasabab ko kay Leon mga lerupa yan siyang puto kapanan na putang puto masakit ang magagamian. Marataw pa kahigaan na marataw pa kong kuda. Na marataw at tingin na marataw. Hindi dapat na makailay sa lipi kuda na pisakit. Aamay ka man ang putang puto kawang yan. Ayaw ka puto kayo yan na tagong siyang puto agapas na pangatol nung nanikataw yung nakataw yan na rupa kang piyagilaw yan na tangin ba kabulog niya kami nakapagkatusan yan. So ang kananawas. Nasunod dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam napalapalayan niya kayo din sa mga karmanian na tigiran na ya Rasulullah. Palaya kami din ruminila. Ang kami pagkabuhan ay Aisha radhiyallahu anha. Nang ganang sa Rasulullah at pagkili na sundo na pa Aisha. Ada niyan din magagasabot siya ko kung nagubinaray. Umangat tuloy minsan. Aso. At tuloy na al-Fadl ibn Abbas. Atau Abbas at tuloy minsan. Aso. Tuloy minsan na niya kamu na sa Ali radhiyallahu anhu. Nasiya ko puwira. Inarayaran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ininiwiran ko na po may muna. Na ininiwiran ko na po karuman na sa Aisha radhiyallahu anha. Na inisaliran sa sundan na sumita malilimot sumasambat. Na sulin sukiyalayaran nung napalayalin minikdo at ayran. Sabab sa pagampaganyan ito ang ilayran sa Nabi. Abu Aray o yamanan yan ng mga tuloy minsan. Na ayamin isang ko kinisulod nitong kumur pa at na ininakudura. Darap po Aisha. Dari ang masjid na sura sa punya batiukan sa di ka pa magtumaw mga sukat. Abi isiran mga ito. Kung mga giraw siran ito ng mga layar kaya magkuputan Rasulullah. Bagi sura sa mga natin yan ng itano. Bumangaday tanto mananagumput sa masakit ang magkudamian. Nagtaman sa minikitawarin sa Madina al-Munawwara. Na miyasa kong parang din sa mga tao sa umanisa na psum sa masjid. Sumsi sa lugar pa Nabi. Ang palapalaya din di magiyaw na kung palapalaya masasabara ka pamikiran niya ng tulong ulitan. Isang oras na yakat yung Aisha radhiyallahu anha na sunabi na ayamang bubutariyan na dap na nila ka na tao abaw tulagin at tanto din kumarans ating si Pulawasyan. Na ayaw ko na din bulawala ng Aisha radhiyallahu anha na uman atingan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaptan niya na limaw Nabi na ayan niya niya pagpilisin kumunta ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na minisi umut na siyan ay hindi ka mamalakos sa limang uba ayaw pagpilisin mula sa Nabi ang niya suti-suti na ayaw pagpilisin na kung nasulid sa ayaw niya na ang bugayan na ayaw ko ang pimikiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyod. Ya la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ito na si Banin Tasmallah mata-mataan si kapatay na mapapadal kung sudah lagi dia nak kabaran. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kadang-kadang din adika pakatulong na adika apa magtumaw mga tao sa masjid. Apong pagkagiraw siran. At tunaw ng mga nilipit pupunta ng Nabi ng Nabi. Nabi yang butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kakagyan ng pinikumasli awalay niya. Nabi yang kayo sa kong kumataw sa tigyan at tunang kaya maulaw na ng mga pagalya. Nantikbun ko mga tao. Ya Rasulullah, yakhafun alayk kay Rasulullah. Ay masusuiman to mga sahabat kanay kaalam kairan ang tunaw ni magkumbutad ka. Ikaalam kairan ang tunaw ni magkumbulaw lang kadisiran mamanto. Nabi asinan ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyan ahmiluni ilayhim. Sa kuwata ko niyo, nabuo ko niyo kiran leon. Nasya ko pukuman ng mga tumigil minsan. Nang bagiya kami diliran si pumaskitian. Na hindi pamanikiran kuming baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa suatu pengiran. Nasulin sukay leon na mga subat apalaya sirat din pinikiru.
Sa era nag-YouTube pun kamaw-law to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke subuh kumpulan tomiran kami din subawi akapuga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya di pamanik kumimbar nadi makapragi nudero. Di makapragi nudero sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na penit kumanga katigan apulin po sa nangyadero yang sisayong kumbawi. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, ka'annakum takhafuna alayhi. Kay mga tao, lagi dakiyo ba ayakan sudah mapurkano na ikaawan ako niyo, ikaalaka ko niyo, at rin mapupulaw lang. Natikun ko mga subat. Naam ya Rasulullah, sabi-sabi na rin abinar ya Rasulullah, ikaawan ang iskawan tulungan ni magmunta kay Mantuaroy. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkumpulkan surat durian. Ayuhan nas, mau'idukum ma'i laysat dunya. Mau'idukum ma'i indal khawfi. Wallah, lakaanni anzuru ilayhi min maqami hadha. Kenapa nanti Rasulullah ibayatin dia pasatir nasib dunia. Kaya pasaddan wajian dia begitu na antara nasibu surga Allah, siku surga Allah, siku khawdul mawrud itu suparidi ini sungguh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini permisian asalin sa pakayon niyon na umakain mo na din makagdan sa kawaw sadayon na ayaw mo yun pakayon na sa mga tao ang yamaman kuwaga mo Nabi sallallahu alaihi wasallam maana asumin gagal po sa mga pila. Sulit-sulit ko masukbat. Nami anak-anak ng pamikiran-iran na disirap na mapahantok na pilit-pilit na namiga para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apasan tanong ang pagpilitanong kung mga tawag ba kayo ng Rasulullah sa ibu pariliyan. Amay kabangkit na dunia niya panutuntan ko niya na niya sininar tarusi. Ama pagikutin mandetan mga kayo. Nagkudin sunabi mo pariliyan. Apo nanalo sa inyong kano. Na pala tanong din sabab sa putwa kawaw tanong na amay kang puginong tanong pangintala ng talong mga kayo na at na mga tawa may kapsunod na balil po sa tawatan nag-isiw na rin mga malayka ang tawanan ng mga tao balan din pa rin mga mamatakan nagkaroon ng mga malayka tao bala ya Rasulullah walakin nagkala tadri mada ahdathu ba'da yunan na pa rin mga mamatakan wait lagi ng sumatao apit budubumiran hingga rin katawan suning budubumiran ko sa mga sira nilyung pagay ng Rasulullah. Ini sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, wallah man faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum dunya an tanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Ibu terima tawa di Rasulullah. Mataan ku Allah. Kakena ubah kamu gelam keni kamar meriu. Ibu ibu sana Rasulullah. Kena ubah kamu gelam keni kamar meriu. Walakin yakhsha alaikum dunya. Ubaid ayat dua akan rekanu na ubal barkanu kalkai dunia. Fatanafasuha. Aku tidak niyo pelalawan niyo sadagi tiap pelalawan niyo punya mau niyo nama anti orang sadagi dapat anti orang orang saya dibantu minta tamu sisa dia enggak yang masa ini kalau ketemu Rasulullah kenapa itu pihak alam semua pernah kaya itu pihak alam lagi kayak sisa boleh tahu dunia nak halal di halal tapi anak bukan asal rumah pipiya ginawa taro kalawanan taro suhutino na ayah piya dura-dura dan taro nantai kalahanan na piya kalipatan taro minsualuman taro isi kalakan kita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasalan matiyan ini matau sa iyong kaya betul waya pagkanalong ka na surga na may ito ang dura-dura jadi kaya kalian suntin lima tara suruhin balasan Allah mababay tayo na aling penakir niya na nagagin nakagaya na upama ko ay pinanalusi na karunya na berkedit na
Jika kita nak kaya sukses, iman tu nak dia berguna dan terus dunia ini di dalam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ini sumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Bismillah. Dan dia ini guna anak Yesus supaya syirik Allah ingin tunduk dia susah bayang ada dia yang sana. Abang yun dari nun semua sambayang niyo. Bani pali semua sambayang niyo. Kakak dia nyatang ketang kedah susah bayang nak kunci surga. Kakak dia nyatang ketang kedah susah bayang pagang dia pemagipun kumangamal tansa mana murid. Kakak dia nyatang ketang kedah susah bayang itu suku kaum muslimin utara. Nape hingga ditimpa ulun sesekadar muslim, sekadar mujahid, sekadar biara saya bahwa Allah yang dikasih bayar, dah terimaan, kekagia ayam pamintuan, ulama muslim benar juga yang benar tanu, kesusah bayar nagina, ipalnya yang begitu kemahamatan. Lagi ini pusan apian insan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhan nas, ittaqullah bin nisa. Ittaqullah bin nisa. Usikum bin nisa'i khaira. Bima tahu. Kalau kenius Allah pun kumanga bayar kanu. Kalau kenius Allah pun kumanga bayar kanu. Nabubuk pemanusia tinius semua bayar kanu sama Biblia. Yang ada mengapain sana Rasulullah sama baik. Saking kalatan tanukiran pun Allah. Ikalatan tanukiran pun kulima Biblia. Kemudian Nabi Insan dia nak bertemu siapa? Lagi dua ayat katim, lagi tiga ayat katim Rasulullah nak pakai dia ni semua berkan. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua baik. Naik nabat kumana busuk dia musadiwa abuku. Nak ayat waraan abuku abusuk. Nau pakai dia nang katung kau namanya pun. Nau derai dengan kas, jadi kafakat ini nama tatap buka buku dia. Namun kamu siap ini sama dia semua berkan. Iman tu mahu Allah ini malu tanu pegalaan sangka yang saya tanu. Anda mana yang dikelakan tanu kumang bayar kita tanu. Nah dua buntalian. Kalau ini yang buntalian nasunik pagi betulan tanu kira dan kita tu siram malam. Kakak Yesus Islam. Napiaka lebih kira nama ada tu. Ayat sebab pakai pengalbiran tentang antara apa dia semua berita. Wahai dengan ayat tomatangan santala bukan dari rupa sudah tu. Nak dia malas atas tanggungan yang sama pengabdian yang dikarunia. Wahai dengan suka berail nama malaikat sudah tu ada subai. Nak dia ayat sambil tu nak pengabdian yang subainya. Semua berita no. Na atas tanggungan tano waniran ko kunara jahannam. Itu siapa pagi-pagi tularan tarukiran. Siapa taru siram. Kasubai na mapusin kunaraka. Nabakasi singa adopsian kay telung kanian kunaraka. Ay telung boy kunaraka. Punan kudanian kay pata. Punan kudanian kasiapa. Amay kamabulun kunaraka. Tanita lakutan mga surga. Ay ni panganalakayan na sabab pumisipong sa oras. Ay ini panganarakayan na sabab pudinian kapag iplayog sa mga dito. Ay ini panganarakayan na sabab pudinian katito sa mga social media. Kay panganarakanan, o magkailay sugunta lumay, yan ini pangarit sa bigayaan. Inuman, piyakasapang sa orat subay, kaan mapingira naman masya pag yung kutuang pakagatog na niya nakataiyan. Ay pandabang ini pangarit sa dunia. Apya suni mata ina bipikir nak mata ina ina adil mau neraka air pagal kalian kepada. Nagim kana mga tao na may kabakan neraka siran para kita dinunod sa mga warisan tano. Nagbilin sila mo neraka na di sila mo tipu di kailan mitelo. Atay telo kira. Saka ama, saka abapa, saka alaki, saka karuma. Pagkano na mga pendidihulu na kanuro. Punan ko ganyo kasiapa si kumawarisan niyo. Yanan, ibang kasana-sana iman to. Ikagyan di ka piyakang bayan umayakan na nagyang kayawat akasan din sa kabayayan, kagyan di ka pakapudong na iyo kung narakasan niyo. Nasiapa talo sa mga warisan tayo. Giyuntuwi kaya panginsan arkita no Rasulullah. Ikalakta no sa mga bayan kita no. Ayaman
siran. Siapa tanu siran? Kumalos tanu ko ni saya neran ko pipindiran suma warisan. Ilalabinan. Itu isaba pay kira adna pengaroma. Nami adna gyud puto tira na dia lagi dituntan. Kaya manantiara kaya tabusan puto dia lagi. Na alaga untuk umangalok saat di mabesta-besta warisan. Abang kan dinarami na juga pengaromaan. Kakajaya mana niyan natanto sa salat sa mga bayar kita. Ipandapat yun sa masa tayo. Tantutan mo, piyaka, babae pagkatan sa mga bayar kita mo. Hindi kailangan iba kapag hindi nila sa kapili ang warisan mo tao. Kasi kanyan din mismo hindi natin magkukulungan niya. Wala ko pinagin. Hindi kailangan iba kapag bubawi sa kamagilayan ako siningan ka. Kaapias o tao sa sabalaran na nagkailay ka alam sa Facebook. Kakayatan yan na nagutalian. Di din kailangan ibang kaisiyan ni Sina o Sisa kawalay. Kasi kanyan din ito nga rin. Taman sa ikuluhin na kabibigyan yan sa ilaw niyan. Tsaka po nga rin yan po yung mananya na pagkakas. Nas mga bayi na atas na buwantan mo na ng mga dito. Bugod na isumisi nga kakagiyad na blagi rawata ka abubay. Imanto natabi ako na miyamang isabi yung mga lok sa mga bayi ang mga blagi. Nagugod na isumisi nga ka sa tigan na ako na misigat o siba sukaya nun di nakataon na may panganarakan ng hiraw pitugan na ako ba iman to nagdus at pitugan na ka la hawla wa la quwwata illa billah ittaqullaha bin nisa kalau kaniyo sa Allah pun kumangabayar kano yun ang sumipagiyutulan sa mukira niyang kadang-kadang liman to mga warisan na limbuman. Ya po dia kaya picture na kayo ko gawin na yung pinanakan na labing sa loob pulo ang mga pakaisyo para pala yung pulo eh. Ale, manto na yung pulo lang ko. Tigil ako, kung karong ako na miyan, pangarong ako niyan, na manto na miyan, karang-tarang niya na, sabi na anak ko niya na lima. Ale, niyan pangarong ako na diyan, yung kabayan na sumatungan na yakan na kayo malay tamong, nagyawin ako iranon. Imanto na diyan, magpunin sobrang pinakawatan to ako, kapapasangan na diyan ko isususun sa adat. Mga lagi dito mga pakaisita, tuloy ko nga diyan. Kaya, alin tanong siapa sa mga warisan tanong? Dan tanong siapa sa mga bayar ni tanong? Kaaya dia ni tanong, kualifikasyon, syarat. Bukan berupa na syarat ang kailay. Dan tanong balik syarat sa syarat pagkamatan agama Islam. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Amay ka mga masuk kanakan nangangaruma na dua-dua pagilay niyo. Masuat kanu ku agama, masuat kanu si ko paranay. Bukan orang masuat. Kawin niyo ron kan buku sudayaan ko karo ako warisan niyo. Ibu Rasulullah, dini yung pangit pengarumahan sa mga mabayar kanu. Udisi ko tao adna kalakihan si ko Allah. Nang kaino, nabupo niya mga pangarumang warisan ka na suwad ng kalakihan si ko Allah. Nang ayaw mapun budawla, na kabubaya iniyan sa warisan ng napakabdiat tayaan yan. O manudirong masuat na ipuginuntulan yan. Nabupo ang kalakihan si ko Allah. Nasibu siyang puto pala na yan yung masusuat kawaran na kaya akan berupa sa kapitulungan. Ha? Na maluggang na natanagyan puto ay mananian na alamurong buko na ini pangarong maulan ito kung karomanian. Nakataid na suman, so kataid na ganda rubus. Na ano di malukalin ang puto kataid na kailan yan, ano nangyari na puto buko yan. Budi-bula-bula yung pangarong yan, nakagiyas, malakan yung tamo. Yang bebelay yun, napantag sa tamo, may dapat ko kamiskingan, matindi bulo. Buko na ini pangarong yan, nakagiyas sumangan sa. Dapat kawat na makalawang bukang sa rin. Magawa niya ang suwarisa. Yun din sa babati ko Rasulullah. Di ka pakipangarumaan suwarisan ka. Inunta mo kaan na kalagyan ko Allah. Kakaliaswan na kalagyan ko Allah. Naong kababayan niya, nagyan po tuwawata ka. Napakabtitaan yan. Nawad na din yan ang iguswat na ipinuntulan yan. Yung ikasirpat ang mga warisan ka. Iman to natanto kumadalawi na akal adita ng mabsundi. Anda manayay kapidagan sa tangan nagyang kaya karunarwa di mga lakwala. Tatando marami. Kabasta kakuluan sa kawing sukuru mae. Nadalabot talukirang kaayat tumatangan sa talang na sudat. Ape kararasain ka bubay. Nagwudwul kaku pakay niyan ang makambulag sukuru mae.
ayam makaukit sa perma, di makapirma sudah. Pagadayaron, nasa hukuman. Ayat tigil ko dito sa kapangawayan nasa hukuman. Report sugo ba yung hukuman? Kaya isang ko mga dito. Nailayan yung waya kaya mo gusto ni karuma ko. Tinanaw niya na lima. Nagpasang nung tao hukuman. Nabukong matanto. Nagpakapirmaan ni Ran sa tigiliran sudah ito sa katuwa niya. Namarap na nakapakawin niya ni Manto. Ada ang hukuman na ba't ang tupasan. Tapi ya, hanya kasih mau hukuman. Banyak tigila. Iberi rumah busuk merana. Ingat na, may parang ano yung kabungungu, yung parang so kaya kata niya mo yung bubong marata yung ikadua kapag ni sa talang bubay na mabukit sa kapananda. Tunay kapananda. Ibarat yan na sinabay, natindihan na nakasunarungan na. Asarawaan ako ka na, sula pa rin minitang karang napakandundang ka. Asarawaan ako ka, naging kaya walay tanarangkan. Na ay asara to no tari mo gato na ay pano ba kami niya pagtiyari so ay mananan na kay kitang kanya bagay yun na pengaruman ku mga warisan tan na didibugi wasan na ginay gigam bubalayaw dito na ya na bubalayaw ni wag asara o ay kagi so kakluwi nga ad nasarat nagkatarim anan Islam ay mananan na bubalayaw tangin pagalikot dito na diya kasasabi na matakan na bumagagaw na upama kanina isusun sama pihak upama ko menindra upama ko disumbayang na miyasa ko to ang gawa yang diwarisan kaganya kay siwata tuma bisa syarat to kagiya na miya kadang liman tu adin puto mga widakal po na bisa ditano kasi siapa ibu mga warisan tano asal mo mele miya katay da mama miya kabitin sa estre miya inger udi na arte Odi na do, akawin nun, kami ang utuntan ng pamilya. Taki di ba kasalista, may pinug na piranin yung warisan na. Naburo, sumubay, pagdaga kami niyo. Antay ito matangkatan. Niya aling suri ko, ayat tayo niyo, nataman sa limirman, nadakap na rin sa mamakawa. Jadi mana ito? Nagya ikasyo pa sa nasi kumawarisan ta. Ay kasyo pa tanongiran? Na ipamipili tanongiran, kenapa sabihin sa bukusan ito, tabita. Kami oma, ibsumbayan, marata yoma, marata ikapulo-pulos, nabiyahe pangaruh mga mga oma, bibiyabu, kami adetan ang syarat wag mata ng Islam. Yan ang nagasipat sa mga mga. Sumangabay na lalayan tayo di pamanusyatan. Iman to na niya kadang nakalapagipatan ng mga warisan tayo. Kena, ubulagin buni, ilalim ang buni mula sa ipon. Anto na hindi ka makatutun ng mga dati, hiraan na niya katutuna, at taga sabay araw na, kung tagang katanong siya, nayan siya na, ano ba na hindi makatunera? Na ayam uswa dito sa otoras na berinira, kami suradi. Oh, ang berinira. Nasuka berinira ko ni na malo kami di ka, dahil man hindi nga kakibigay, di sila nititira eh. Ay mana na, lalong ka na loksuata, ada kasi na nipatay, patay na. Ay kataon ko na niya kayo tabigdan si Wataka. Yun na Wataka na yun sa kwarto. Naman ay kapakasabayan. Hindi kapakasabayan. Iwan gawin na. Nung na nakasatan mo ba tanawati? Na unlimit. Na di na bigatawan. Nag-yesun daw wala yun. Nalamurukin palantig sa mga sa balarway yun. Yesus sudah nalawas yan. Nalaman nila niyan ruema na yan. Naminig pangaharil. Naligan ito ka pa. Yun ang ikailangan. Na makaipat tanong na takap tanong sa panagpundaman ko kasi yung patanong ko mga warisan ka. Saan na iman to? Nagsisagyan na naman yung nakatatawag na nagirat na niya ako, may nampita ko niyan. Alin, mabuti kami kasama na siringan niyo, tungarong pagantap kami ron. Kaya pag ganyan pag-isyo ko, nagkakatawa. Hindi katawa. Tiya taga sa kinaralan na makauma ko sa matabunok sa manan, hindi ka nakatawa ni mga niya kauma. Hindi na nalingit din ang ataw na mga tao naman eh, yatok na iran raka. Nantigar na iman to, nakagigigan ito ang tawa. Na ayaw puminsan ang organo, na inyong pagkataro sa tanong sila na usun. O kita sila pagkataro sa kabawag yung pagkapasang-pasangin at tumapakabalik ko sila, kas kalong di maanak tao kumanaw sana. Ino kami nagtutulog ba sabab? Na ayaw sabab na bandol suwata ayaw ginawa tayran na ginawa eh. Nalitanong po natin, kagiman ko na tanto kumarbi na kapidagi man kabatalong Batalong suba pa na suti ko mga anak sa liga di sudi sa balara.
Iman tu nak den awalan. Bunyi ada pamilya iman tu nak den awalan. Tapi dia abang na lima kau mawilah. Lagi nanti semua warisan tanah na yung tua urutan masih ada masih semintas na ayah ada tiyan makasurgan Allah na andut di kasudu dua tayan abu butau na biyakin pangarumannya syarat dan berbayang na tuman itu kaan mampupas sa atas tanggungannya. Wah kami yang karun pinipan to pinipatan ng mga warisan tanah pati marag na pinipatan sulos. Wah niya narabang pinipan to tabi na ayat pada semangat pangudan. Dia buka ada jingka ya sosial media na miyaw yang dia butuh abu ya na miyaw yang dia mu'ala qawla wala quwwata illa billah. Agina insya Rasulullah istausu bil nisa'i khaira. Butuh manusia tinyo na leyo mga bayar kita. Na piato na kumanikiran dengan mataka na amay kailipatan na pagadawa sa alunan mo. Lagi din, pilih mo yang kalililuyo na sudon turaga namanya kada kita ni kata. Cuma ngaragon ada pilihan mungkin. Daripada dapat kau mama ko suwata kana matutuyo itu. Bila makasangay na seminar siya kakakali na piyagitubo nagidawa ka sa aluman ng Korea. Daman ay nung kita na ya Allah ka bila mong ko kumapiya na kanya daman ay nagigila. Bagi ang kutuwa amay ka tama-tama ko sumira na berkisi raja iligan na kata-kata na tutuman niya na lawan na nasiumurtan niyo kung kababali niya na sa nagito yung kita niya na mawapano sa alaman niya kawin natin na yung magpakaswasya ya o daw na urugay ng siya. Amay kayo dito ko nakasama yung tama imo ng sulot tanganan. Namiya ka daw, waka naman na rin yung sulot. Nakanyas kayo suming sa gaysa kung nasa may mga masasabaw na sulot niya. Hindi wala sa alaman ako, rimang manay masuswa kasi na siya. Pulo lang ka na. Pagkakali na ako. Uy, nakakabalar mo kung kaya natin na niya makakailalan sa mga warisan tayo. Naiinginan na, pinag-usa ko, tabi yung kurkan mo, mga dato. Pinag-usa ko, mga dato, ano man ikap ito parang yan, pulso na. At tabi, masya Allah, na taon-taon na din, marintas o portinisya. Na itutup dunia suwata yan, alalakas niya na napulay ko din. Di kukupo, memang yan, may kasusat na. Ay, ito na atas na, kena ubah itu yung kau hamata na itu ayamana niyan na kaya ubah kau kuapi kuna. Lepatan semua wata. Api ayam pinakaminus dari kamu terus. Wata beliau memang tu nabalalu kamu. Kami ada di seminar subuh ya demi waktu kamu tan. Nah asal sama kamu mga tao na iputo maninta ulang wano puto maninta lawan po. Yang merupakan catatan sa dibelingan jawab. Nakapilih 32 di kamu tanah merah itu. Bebenda yang mereka beli mau tawatang abu kuragan na tiga. Hei, tu ngabu kayak ni kata sih ngabu tanda unsur kita kasih kita masa nama jabatan lima. Sekarang dia dulu bukan larangan. Kami kan beli dari batang oleh itu muka. Batang oleh itu semua itu manikan. Pipindiran ka semua teruka. Bebenda yang masuk kan angka seno kelas penelitian aku motor na. Iki yang apiak-apiakan was belas kita, pulos kan na isising ang apne kapipiak ginawa ngayon. Lulugkaw ka nusta na ako na wala ko tayo bila. Dili kupakay manipagubuta sa mama, usububayak na pang mahraman, ayang mahraman ang magari. Betaa, bapak, sutulog binsan na di kupakay. Iman to pero na niya balaya. Kenapa tayo kung siya magkalit pagubay na iman mama? Ha? Wah, ay mana lalang. Di mama nanti pagubay. Di tengah-tengah itu ke pasangan tahun ini apa ada mau sumber female. Nah ayam mana nih namanya kau mana? Suatu kali gue nih pak umum teh ada jadi film film dengan sesuatu. Mama mana tuh haram tuh tadi dari ulah. Nah ika dua karatayan nasu bakla di dulu gue ya mama nanti murkan Allah atau ni kijisan pemabuan hukuman Islam. Ayah kinisan na ibu manik sang tamya ngapuru-puru apalan na buka dulu sama kayak sisa di dunia. Gini dari karakter kalian yang manusia. Ini kasuatu lagi nongkap yang apa nih kuat apa soalnya silakan dulu selesai. Iman tuh nabi di buku nama tunggu ya. Ini dibagi pengaruh masuk ada pagi dan na tunggu ya balik aku bagi aku kawan aku nabi dan itu bukan nak berliga kayak dunia. Yang bertampar suci jadi biasa. Kalau manusia adi bagus di bulan kate kagay ada mga muda perang di wayang sebenarnya warnanya dia
Ada mga putra na di pangapupinin namin sila di mga istorya. Namin na istorya adun na mga maranaw imato. Mga maranaw. Ito siya putan sa mga watatano di mga ispila sa liga. Ang mga wata, kenapa mga wata puri? Kaada mga arkian. Na adun ko na grupuiran. Ina apa mo sa mga aryan na mga bapak mga tatugas na pamumira ng ininga. Pamumira yung kapamaranaw eh. Naimala na sa mga pagkalintan ng mga Muslim. Naging mo nga mga dato, kung mga pusyang ay mula-mula ng mga baryoro, na Jesus wala na buhay sila. Na mga sundo na ng mga rubay na ibigin mamimili. Napalamra na! So, kibubay na ka, kaya mga yan ay puro mo. Kung wala ko tayo namin. Na ayaliro ni mabunay na pili na pranawa, di na ito. Yung kami turura ko na nabit na isa agad sa ranawa niya natin, malada ito. At yun na, upama na, di ito ko yung nabinasa niya ang pagpapataw niya. So mga anak sa tanong po niya, liburan sa mga dato na meron din ang lola. So kaya kung pumabay sila, nasana yung mga sarwang, lagi kayo na maranag na piyag niya niya. So kayo naman na masiyap ka masisi mga warisan. Mabord na yung mututo sa wala, di dahil manasipit. Naso pakiwata-hata, suwatata na mga patisya kaya ngayon matutula, palutan mga ipip-ipswe mananya ng mga warisan tanong ito ng mga kita. Di kabulun mapagtalo ko, iputilo niyan si kaya mananya na ako yung mga ina. Ano na nabias ko? Kaya tanto ako na magudam. Kalalabis kagil kaya betul sana gawi-gawi din nagil kaya cellphone ako na mudi na ya pulay so na tay pulo. Tulay pulo lang wa so ako kaya man. Tulay pulo. Kadang lang na problem martare man to na kung sa babay ang yang pangaroma lewi pa yun to. Kung sa babay at tigla kawe na pipes bastay karamaya. Kung sa babay ay nawani karomanian na din na sabab. Kung sa babay ay ikuisi karomanian na din yan ipaginutulan. Kung sa ina niya, lamot din niya kadang-kadang niya. Wala patay na rin. Upama ko, bukod ito man at ang kumala. Nagyanan, istausu binisai khaira. Puso siya din si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga bayarkan sa mampiya. Uriyan ito. Nasyong patapos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinian kapangatiru iyana inna abdan khayyarahu Allah ma baina ad-dunya wa ma 'inda Allah wa ikhtara ma 'inda Allah. Mata Nabi Rasulullah asuripan nabi asmili wallahu wa dunya ku katatapian dunia awsumani ama papadalaku Allah. Na ayan yung pilihan na sumali na mapapadala ko Allah. Sikot si Syagir Kutoras na sumuso Abu Bakar Sumiyam sa Kutorat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pampajar Abu Bakrin bilbuka na mimbutuam yakat tanong so suara Abu Bakar sa kapuguro kaya puguro sa Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu taman sa yakat tanong din na din kasinansan ووافق وقاطع النبي نتمنين بكبرت بغير توقيل ما صحبت أسوأ بكر نقول دولا أن يتوتبين لقدروا نبي مغرنا لن سنين ترسوا نبي سبترونيا نقل يقول إلى يقوم صحبت أجل دولا أبو بكر أبو تمنينا أبو تمنين من ترسوا نبي نعلانيا nah ya bagi aku masuk Abai Abu Bakar semua dari Nabi ini terus Nabi din bakala adika pakasina Abu Bakar. Iyan napadaina kami abaina. Iyan sarami sekali ini kami sinilin kita berkah Nabi amin. Sumanga mami. Ini sandura berkah sumanga inami. Ini sandura berkah sumanga watami. Ini sandura berkah sumanga niawami. Ini sandura berkah sumanga patut untuk kami. Amana niya nasarbo dikar kami maulal. Na piadang kami rumini sanggar Napunggulaw na may kakagisi ang piadang putay na ito Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ginturong din nagigulaw na Abu Bakar niya nagtulaw kasumasuin na sa mga taon na pagkakula niya sa Abu Bakar na siya po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Bakar kami ang ginawa ko na yung mga tao bagang ngayon nabi sa Abu Bakar si Abu Bakar sa napabayanin kami sa Abu Bakar kada manari lagi yun terang Sibu kalbihan ama papadalun ay gairun Allah. Gairun tunawin Allah. Na ilmu Rasulullah aja ko tadiyan katero
setia na ipatungkan Allah, siapungkan Allah, pang-apasungkan Allah, tabangkan Allah, pangatakenaankan Allah, daurungkan Allah, mga tao. Berarti adiraman susalamangan, si kukulia pagkao, pagkutanian, sumapan tugunagan, si isatawan saya mananyan na luman ng murid, sa sitano, atau ini nasampay yung kiran sa mananyan na salamat. So yan ito, namiyadin dari katuro kami ninyo, ikan puruman mga tungyan minsan, nini sudirang puruman kuwalay, dari pangkaruman yan na suwami siya taradillahu anha, na ini ang kumikya pa untuk api asan dengan karmanian, rehabili karmanian semua Aisyah. Namanya pandemian subatian asma Abdurrahman ibn Abi Bakar. Aadna uyut tanyana panisiksi uyut yan. Adna uyut tanyana siwak. Nasulun sugele Rasulullah. Amar kalian kapakat biru. Nabi isi kalian aku gubaya siwak. Kakak ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya panutul ada lagi dia orang nama mutisna. Kali kabulagan sa siwak. Pengaturan nafsiwa, penggunaan nafsiwa, pengapasan kuman nafsiwa, sembahyang nafsiwa, pengabdas nafsiwa. Apa yang telah ikaw itulipian na impidanian ang sasiyapan yan sa ayawanan yan ng harian. Sulit sukailan yan. Miya simpa tumasok ba tapos wa Aisyah radhiyallahu anha. Anto na inina, Kebubayan memang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapsiwagyan na iniluwiran na kagiyahon amat tamusi kung plakato na ini na hari Rasulullah na diniyan kudubay banyan betul ini na maspak na matwas na siwa na kiyapatan wa Aisyah radhiyallahu anha na tiyabuyin sa hariya na pirupukiyan sa siwa kaalimapiyan sa siwa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pun nama pengkawasingan. Nah, yaitu ibu berkisah Aisyah radhiyallahu anha. Aban tu banian ku kata taruhin dunia. Ati dia na ayam puling pusat amat tahu. Kung ari Rasulullah kaputaynian naswayu ba kan dia para sukuria na naswayu dia calok sang puto siwa ayam mananian nabi makalungkong Aisyah radhiyallahu anha. Sudah juga tahu ya non. Nabi kuno gamatri ay untuk yan anak ng Aisyah na miyapang-yatari na mata miyakasulid sukwata yan ang Fatima ang kababayabayaan yan ang mata yan ay adat Rasulullah na hindi naman na miyakaw masang Fatima na api at tinulog binibunta yan api at tinulog binibunta na masuswayan nang ganat sa Rasulullah na pagkarkan yan sabi ng Fatima sa kapatid yan Sunya para suku Fatimah na rin na yung lola niya tadi yung pagkarang niya na pupunta din sa sakitiro. Bagaimana pupunta din sa sakitiro? Nabiyakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaubayan yung orang sa Fatimah. Nabiyakan sa Fatimah na kagiyakon. Tunay na ang makasuldog sa Fatimah. Ang yung bayro na yung isang pinagpilikot sa Fatimah puro. Jadi sukailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam purok Fatimah Nabi Asim dan memperluan apa aslinya orang. Namun ya suruh Fatimah nak lagi mahu Rasulullah Nabi untuk man Rasulullah. Saya menisam di nafsi dari Fatimah. Saya berdoa. Nabi yang mengusah semua Aisyah. Yang mengusah semua tahu mengalir. Ini tu asumiyulun. Namun buruk bagi mapantungnya. Orang Namanya sebil berman, napian tong yan na minisam binabas kung ini nafsinga. Nasi ko yan kung kata Rasulullah na minisi ulit. Inokotong bukok na inokotong singa. Nanti ko ang Fatima kanya pa rin ang mga Rasulullah. Tapi kerjaan kami na yung Fatima. Gilid man sugaw iyang pugas yang terkadang bangga dan tanah sudunya. Yan minisam pinamilolog niya tatun sulong Fatima puro. Nanti alwan yang perumahan na lagi mahubayro. Nanti ia nak Fatimah. Pakapibiyang ka ginawang ka. Pada pagana yang makatun iburagan kumali disdok na mahaliro ka. Namampan sa mga pia-pia ginawang Fatimah radhiyallahu anha. Nagyon tuloy ni Maulawla. Nagyon ni Maulawla. Apa masasandal mo Aisyah radhiyallahu anha sa parungan yan?
Napagilay lang ng tibu Aisha si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ituturo yan na liman yan sa langit. Alin yan turun Balirafiqil A'la. Balirafiqil A'la. Itu din suras. At yung paumon kumalaikat malakul maut. Ang kapugasin niya naman tunay kabayayan. Kababayan niya ang matatapos yung dunia. At ayaw kakaya kabayayan na tugalin din kupuro yung pagkapuruan bukan na yan. Kaya tugalin ini berbaya kabayayan na tugalin din kumapuro ang pagkatan. Nah, yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apapun gelingannya. Ya budi matur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumpa tuai mananya nama pengiraunya balik rafiqil a'la. Suhun malakul maut. Na ayaw ko na maulaw-ulaw niya sa iyong putoras. Napaganin na sumilat si Jibril alaihi salam si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rasul. Rasulullah sumalakul maut nakatasi sa iyong kanan na pinto. Awalain ka. Ang pugasar kau pagkasundang ka. Nah, dan niya nagagana sa kataw mo abay nugas yung malakul maut sa kakuya ng dunia wa mahalagay yung kahit Muhammad. Sukyan ko, nabintano na niya kayarang gulan. Ahay Jibril na pagkasundang ka ng gulan. Sumalakul maut na kayo sumalakul maut na siya lang yung sunabita ng Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Arsalani Allahu khairak. Hey Rasulullah. Susalam na kalilitan na bagyan ka. Iman to na siyuwa kurlawan na nakapagap siniling kaniya. Kung andi tumpo na kamukatatap dunia. Antaw ulun kami berat tumpo amaling sumpan nanta. Nagito ayaw kubal sunabi. Na ayat tumuong ko naging berat tumpo anak si kuya mananya yang dapat nalakan. Natuminin itu sumalakul maut. Sisa yang gayawalo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alinian turun. Ayyatuhar ruh at-tayyibah. Kay niyawa kami sulti-sulti. Aniyawa Muhammad wa ta'ala Abdullah. Liyukadin sa kasusuatan pun ko Allah. Kapimpiya ginawa. Akan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyukadin sa kapimpiya ginawa. Ada bawang rarangit. Nasi sambut oras. Yang pemilihan buat Ibu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah. Ay mubtadian awnian kurar bagan. Nasulimanian namanya pusudun adin antanud nasudun sumia para pengen alawasian. Amia gada makan namanya kapuna datang tua kawi di kurung namanya takut saginawa ko amia wapat saudara lupa. Dan dia mengatakan nanti Ibu Aisyah radhiyallahu anha antunamun ibu lampu. Pertama namanya ibu lampu. Namanya pagaigakan bibiya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya kaliwak. Nakalian kanakan supamin tuan walayakan. Nabi ilayakan sumya kadang-kadang lama-lama titik-titik sa masjid. Na yang paganiaman tuwakan mata Rasulullah. Miyudah sedang sunabi tanu. Miyataikin sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subrasa min tutuam yang tanu-tanu begini buru ngaplalis. Akapun burau kumatau. Apalah-palah sirat di sunah. Sakiado pikir wa qadim ayat Allah sikul ya Allah. Kemudian itu mengawin Allah. Nasab semua sumber dan barang-barang yang terlihat. Adna tahu. Adi bisir jasa wali yang betul. Soali radhiyallahu taala anhu. Ayat yang terlihat. Nadi kau. Adi makam tubuh bagi kau pulawasian. Adi makam karangan ia dari makam tubuh. Sumpah Osman bin Affan. Namanya balayan sebelum rumah. Akap talian biar kaya kau orang alimanya. Naik terdirinya di seluruh talian. Kakak yang studio alimanya. Yang manisan Nabi Alim bin Abi Hatian pemikirannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayah barangit rumah sumpah. Nabi ini besian sumpahnya. Nomani yang ngejerumian. Abang kapteru abiatai sunabi kaya ini tirak kau luka. Kenapa abiatai? Kagianan namin misintawakan na niya. Asibu-sibu rin mo balingan mo. Kala ni kung kaya pa misintaw mo sa asibukan na niya. Amin balingan mo. Kaya tumawag ng Allah. Nasa Abu Bakar ayat tentang nasa parantian yang sibu Allah. Na tuminin doon. Api hasang na yan sa pamikiran mga tao. Sa siyudan yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana yung kuya niya kagkukaw.
Siuldanian Nabi sallallahu alaihi wasallam adinian pangarkan miagak siang Abu Bakar wada lagi ke amapia binawahi dan lagi ke amapia yang kamu lawan ka aku bayamu Nabi akan Muhammad Nabi pangarkan yang mia suti ka abi dieukeun mia suti ka pemia teh ya Rasulullah Qur'anian dalam ini hukum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayat pagar-pagarnya dikirlian. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kai mata. Saling sa ayat ini dengan kasus atas Allah nas ayat Yesus atas Muhammad. Man akal kiat Muhammad neman tu kasus Muhammad maniata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Nasabman sa tao ay dinyan kasuswat ako Allah na kaniswala na tuwan absimbaan na swalla na dipatay sa rayon magpansarama pa ng sumasumbat amyatangkan sa ginawayan amyawafatan din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun tuwi gawin iya dahil dinaunaan yan ang panutun sa isto amat tanong aguraw madahlang ang tao paguraw ang masasahong paraksiran kaya niya sumir wapa adi Allah bir wapa kau apa hasil buah kuliah walau bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Allah si Korea berkata kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na semua amanat yang nasisa. Semua apa nak kuliah dan berfungsi mau dah. Dengan tuan betul dan apa yang tak sudah. Kadalin amuran mengabitan. Ayat itu kedua yang kami nasa tahu sudah ulangnya semua sendiri kita ini dulu kami. Ayat beli dulu abdi dulu tahu sangat dulu ya kita. Ayat beli dulu akan ini amai kalitan bulan sendiri dulu ya. Sedih sata. Amakin budaya orang masuk no Rasulullah. Nah ini budaya Rasulullah surga ya. Sedih sata. Lalayanian silawatan Nabi Muhammad. Beberapa Nabi yang dia patut susah perhatian. Kebayangkan, amin pang berapa? Isiringan orang surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iman. Yang bukan pada kasus suatu Allah. Ayatnya, kui kata ini nak yang budak-budak orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya sebenarnya ada periode sehari ada periode. Ayat yang berpatah nakang yusuf siya kita nawa isi sa lawan ko. Nagyan kaya mga bunta ketimusi na sigurado ay kamakanin at tano. At pawawatan sa lawan ng mga uliya matintimutano na umanisa na pumagisiri. In wala ibig yung yariyo kaya kalilimot. Na ay magpirutano lagi ng sakya timutano kung niya apantal sa parabuatan si Koma. Pagkili ko po, at na may sabutano. Biya ito, sisagin kaya mapun ko. Wala nga na mausay tano. Mati-mati terus di surga. Pendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalibatan cuma pilih terlalu dari kita Allah. Semua pihak yang memberi iman, memberi iman seluruh surga tanah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.